What's up, people? Johny here again. Andak ki muk bikes ki news ki automotive news ay kara update tog jadre buko. Waro bino update tog jarage. How's it bikes 2022 gida anwa bikes kar launch story ko. Aduna ay andak ki top andak bike mangak ina kan laga launch tog yo me update tog jarapani. December tha dagina January tha bok to how's it bike kar launch tog re. Aduna ay hijrake bike kar ko. Top 5 mga kan laga ko macam di am launch store ko aduga ko youth na pam na ko bike mga launch store ko adu hejera ge video si do ko wi view adu ay hojera okay how do you say Indian automotive industries the कहते हैं 2022 is the bike मैं launch store do रहे को upcoming bikes मैं लाख do रहे कोई Royal Enfield the scrambler bikes लाख do रहे है super super cruiser do adus lakka dore meteor super meteor have ga meteor adus launch stock dore adagi java gi bikes stock dore adagi kogi ESD jo bike anova lakka dore mam lakka dore aduna bike laibi ning bal leiraga di myam nation biru gi no ko hadak tha mani sta launch stock dore bani bike se ka aduka launch stock yo bikes crash room glere ka December gi da bike launch stock gi adu hadak ino no latest da ngasi mo ko ngasi se date 13 ni January ka aina video semjari se ngasi ki news da khoi KTM gi 250 adventures ngasi launch to bare ka magi specifications ko makari gi hana ga chama nei aduga hanagi updated oiba keno myam do ba de atopa magi update to sele ebo ko kra magi features ka adu taraga su sai price su hanagi price dum leiba the engine ki specifications to so dum hani ki type dum lay ba aduna 250cc se handaki January det ngasi det the launch stock gi my color scheme ke anova on thoraga ka aduga magi BHP se 29.6 lay bani aduga magi se 2.35 x showroom price ni ka lakh ka aduna kero the on road price de around 2.6 2.7 hani price to dum ko ne ba aduna magi power da dum 29.6 bhp leibani aduga 20 ga 6 nm of torque leibani aduga 6 speed gear oiba aduga sigi si adventure touring motorcycle ni ko gi keno gi ba entry level gi da aduna mamangi front ina 19 inch lakani aduga 17 inch rear tire lakani aduna adventure 250 se sisu pambir ga KTM gi anova updated version da kasi launch to rabani next second bike da koi ki TVS ki Apache RTR 165 ko RP hai ga sigi bike se koi ki asem bali sigi se December da launch to gi last year ki ko December da ko ado ai update to jara pani ino no ba ado Apache sigi 165 RP hai je magi color scheme ke magi sporty over mo TVS racing gi torga mas launch story 148 kg lumi mase aduga ground clearance ta 180 oiga aduga sit height mai 800 mm oiga aduga magi power sina 18.9 horsepower oiga around 10,000 rpm da ko aduga magi price se ex showroom price da 1.6 lakhs amuk lay aduna in kan bada within 2 lakhs alam ki range tari la ga mal on road price da Imphal da ko adu su TVS ki living bolera ga di Apache RTR 165 RP hai je system try to we are next ki bike ta ahom su sisu dum TVS ki rider have 125cc ni sisu ino no bike ni ko sisu dum December da launch to gi ni January na te ko ado ya update am tok jar pani 125cc ni mase aduga 11.2 bhp gari macha ni adoi taraga su sagi magi economy da ke fuel economy da yemo matam da ba se 50 km per hour sorry 50 km per liter hena mache adu mileage pi ko aduna si su rider 125 si su magi look ka DRL no option laga mama no phajai ko si gari se pick the yang pana aduna power di dum pick pani 125 cc ka tang war pani na 11.2 bhp ka ko re aduga magi 7500 rpm da ko aduga my ground clearance na 180 mm gumba mai oi ko aduna dum sigi kero sisu magi do magi affordability oi bse my price ex showroom price around 77,000 rupees katne ma se aduna within 1 lakh adai dum lege do male on road price TVS ki
Raider 125 sisu dum try to BBI. Next I am pamba bike ama Honda gi CB 300R ko naked sport ki bike si I am pamba gari ne duba unfortunately Manipur big wing gi showroom lai tablina Manipur launch store roi si Honda gi CB 300R ko Guwahati natraga Siliguri lagi chatla lai di taba si ko Magi si lightweight yam oi ba haitare 146 kg tani adagi magi ground clearance na 157 mm oi adagi 800 mm sina magi seat height ne ko 800 aduni am kana mi awang mi ani mi na sidum ya doine thok base adu my power wise the 31.1 bhp oi 9000 rpm da ko aduga magi front tires na 100 oi ba ko aduga back tires na 150 or 17 inch ngakni ko aduna gari hi look wise ta koi CV 1000 du amna mana ba itare ko koi liter class ki super bike tu ha sport naked bike tu ha mana ba yam mana ba itare similarity am legu ko adu C 300R sisu yamna post awa gari ni especially red color da ko aduna sisu lebi ning la gari at least quality na tra siliguri de gi lebi be infal da di yora ro hadu khangde manipur gi Honda da moi da ha contact torga si chen bi ya ga ro ka tra ha gari yara kusu yai ko the price se magi ex showroom price the 2.77 lakhs ni aduna adum admaina kelo lakh do wale sorry extra 3 lakhs da di la ni ko on road price da aduka last ki bike se khoi Benelli gi adventure touring bike ta khoi 251 Benelli TRK 251 ko Benelli 501 TRK 501 to gi Picture pa ita rega se 251 ka sigi se bike se sisu Benelli showroom Manipur lai ta bana Guwahati ta gi lai ta ba yar roi adu bike se amna bike big bike feel ama di dum lai ni ko adu Benelli gi magi di specialties magi exhaust sound ka aduna sigi 251 se sisu dum engine masa oi jara ga su ka tar 4 liter ge engine oi jata ga su single cylinder oi jata ga su magi sound di dum phase ai ta ya Aduka magi price ex showroom price 2.5 lakhs ne ba sagi KTM gi 250 adventure aduka yam kana compare to video ma si gari se ko aduka sigi bike se sisu December da launch to gi bani adu ai nga si update to sara pani lightweight ni masu do 160 ga 4 kg tani koi Himalaya se around 199 kg ne ba Himalaya ne lumi ne adu chaw di Benelli ne chaw yam hendui ne ba Benelli gi magi negative points ta Benelli under power jam oigali aduga magi weight se mayam overweight jam oigali ba adubu makhoi gi Benelli se makhoi feedback mayam leibadagi kai tare aduna makhoi chu weight che amna reduce story hai tare ko aduna sigi 251 se 164 kg trailu misi aduga magi ground clearance 170 mm ni aduga mai sit hai 800 mm ni sit chu yam kana wang chu oidre ka aduna yare pham jana mi yam kana nemba yare 5657 na yam ngai thorani ko aduga magi powers na 25.4 bhp oi 9250 rpm da aduna 24 ai dum kenon Himalaya gi range ne ko Himalaya is around 24 bhp more bani adu Benelli is around 1 bhp ko ba hele aduga tire size da 1 to 110 ni front da aduga 150 back tire ko aduga 17 inch wire kani aduga front da dual disc wire kani ba aduni si gi bike manga se launch to gre aduna mayam lebining ba copying ba lerga di bike on over man se try to review yare atopa bikes da mayam launch to do mayam su lay adugi update su tok jarakke aduga makata ba video ngai view bike launches mayam the car launches mayam madak 2022 gi ano ba hi ho gi ko mayam launch to do mayam lay ga do ai loina ba update tok jarakke ko aduga Manipur Europe ba bike sing ai loina ba chalaga review su tok jarakke adu noi video mayam me hapjarakki ni ko aduna like subscribe to sin biramo to video yorga di aduga bell icon na biramo pe no di bell icon na ai notification do thola ka doine ba aduna loisin jage video se ga sigi di aduga matung da su mayam hapjarage bye bye